tipično, če pod meganom ni olja, ga tudi v mašini ni. Ana, a je tak vid? Povej, da se ne morejo drugače, Ana. Saga, evo nas, na podcesto Večko, sred tedna. Tam na gor gospodije kuhajo. Kaj se dela, vidi? No, naprej nastavlja se preset, scena na vešalki. Se je zvočenje, v glavnem. Po 2 letih, odkar imamo zvočenje, še ga nismo oranke nastavili. Upam, da nam danes to rata, Ana. Bomo videli. Bravo muzika. Današnja sobota se je začela. Kazno kamero imaš? Z 6% baterije. Kot takšnimi. Prvo gremo malo špijati na suho, Ano. Za naše sponzorje. So nam omogočili na koktele. Prečudovite noše. Prečudovite. In to z novo pevko vrhom. Dobar dan. Mi smo pa dan sred koruze. No, dejma ni. Ne, na Triglav gremo. Tu se glih zbiramo, vsak na svoj špilček. Ansambel Špic Sparkles, pa ansambel Wow. Rezno je. Mi gremo veseličko, oni pa... Vi se grete pa rezit. Na pet. Na pet? Na bet. Kjer vlog je že? 32. Ne vem, pozabil sem. Že. Smo že na kraju Tole sem pa sama znesla, prosim. Si sama znesla, naša zadnja veselica letos. Ja. Ko je bilo to, kaj veš, 70, kot smo imeli. Ja, nekaj pa že. We are making some progress. Vid pa vrh se še kar niste prikazala. Ansambel Wow, to je najboljši ansambel na svetu. Sem tekel, da bo. Upam, da si še povedal. Marina,
klabase, poharcam vsem paše. Mlad, lep, negovan! Da si sit, kukar bit, dalje spej smrčeš. Ja. Fajn ded! Ja. Pa Tjaž Pesjak osebno ti šla. Tukaj zdaj za TV oglas Aleš Pogladič. Dobar dan, jaz pa prodajam skelico, LS limuzin, staro 3 leta, pa 21.12. je bila spravljena. Tako da pišite resni pod komentar. Sedaj bomo pogledali za kulisje ansambla Wow. Nek neko je, ne? Daj, brcni! Evo kaj ansambla Wow zadeva. Veš, tutaj je pa drugačno kot na Pohorju imamo 4 glote. Kje pa Urhi? Urhi, kaj si najdo? Oba, pridna, te ne vržal! Ova, kaj pa je to? Zdaj pa en problem, avto imamo. Ne, Kartico imamo avto, pa ne. Kaj ti pa to naredi, ja? Spomnim se, ko smo zdaj, ko avta ni, a boš ti pelo domov, bobne. Imam doješ placa. Ene par kole, tule nad. Minimalno. Drugač bi pa šlo. Imamo vse. Brcni, Urška, žoga je. Brcni, na pas mater, brcni. A to sama pogrunta. Sada ta še benvenimo. Še tablico ti spuče zraven. Lej. Pa to je pa nova. Vibertura, ej. Prišli smo z enim avtom domov, pa glih koma v 3 spravili robe. Hej, Urška je za šankom. Še ni dojs.